Sangkor De Brahma Pohor Club Society ni Presiden Enggai ini 30 Januari 2024 kini Pohor Club Society ni pada asaimani di ai bagi sengjotono abak sakalaye sengjotono yagri baksa kalaye kini Pohor Club Society 30 Januari 2024 ni pada noseng tongtoto ke jotono pa ke abak sakalaye palanya ni bagai jotono a koi jawo jeng hohom dodong kalaye sini yo Pohor Club Society no bade kalaye yasak songani bagai se bunyi tomong no masrena seng bunyi yang gose club ro kalaye seng sasa ongtoto satoto sikato ngai tonggo kita seng ini seng bohanyo chinyo ansayo seng ketamo Pohor Club Society ngai boi seng sasa iya tongna haji seng boi tongtoke seng tongtokna boi seng sake seng sanai ai sini upcoming future ni je sini tinang ni sati je serai rokni future makye seng bahai ke develop lai talang ma aboni bagai seng Pohor Club Society no belai keno ti sanani nang lainnya seng rasniti rokno torja yawoi seng club no torja ke sini para ansai ni bororok belai keno develop genai ai seng kaham lama no seng agunani nangai seng develop no hanjanani nang lainnya adi seng jotono khabaksa yagri baksa khaye upcoming future sini besa betul rokni bagai seng tamo samo kaham khaima abahai ke wansok layang seng club teuy baksa sawo tamo manai tamo sokne akuro club no busika ke ras meeting sebuno ero kebang kalaye mano tai neng jadi kaham sajana musungka neng borok kaham mengi tongka ke neng club no hamjang nani nana haji ke sengkini 30 Januari 2024 sini club badeno yasak lanyani bagai seng khalok nanang dojo nanang ai seng jotono hakaha hakotor hakuan kalaye wansok lanyani nanai haji takuro asujora sawonya nang invite kayo je sini ketar Pohor Club Society nase kaham ke song sawoi aja tok kalai jing sawoi bui tong ti tong lain bui syati salen bui develop te sing laya asek sawoi no noro jotono nogo tong ti kuno noro khana hori tong di dini club bade sing yasak sokmani te baji saw asek sawonyo jotono hambai ani khani hamjamani ai kalaya sibai jotono hambai